Hello guys, so tuna Phrung Kaham YouTube channel lo ke tini bor do ke chung nai leina tini ke chung Bhagat Singh ni kauk mano se sayek na leina Bhagat Singh ni kauk maru lena rok bang ma bro se poriye nai na khna bakna phunok khana khna yima chungo himbar fo tini bor do ke ano no je tini la singe fo Bhagat Singh ni kauk maru no siya khoke ungi tone ro babi ni kauk maru no khna ya khoke ungi tone ro bo pandau ke ye tini ano no pa ha Kaubru be srai ke sayek na rinai Bhagat Singh ne brepuo achai ake bunle brepuo thoi ake manbo ye thoi mani bo pandau le bunole bukto Ktouhsloih riem thoyok bi abo joto su ni kauk maru no pa ha no rai samajing katha yan jaro no na pa sapai karne Kaubru be srai ke kenaro bi ni kauk maru no khna nai bo pandau kenaro video no rai samajing katha yan jaro nai to ni ke channel lo subscribe ke koye ta singke subscribe ke ri trebodi samcho video shona ro biska pho no sokime nai bo pandau ke phaje taw chung khna le nai grana bukto wo du khuin khusin ye gorna Ktouhsloih riem Mthoiyag ne ha Bhagat Singh ni kauk maru no Bhagat Singh mung buike Bhagat Singh sandu senya o ake bunga chaimo salke 27 September 1907 ba 27 September 1907 sono se bungka chayo ake bunga chaimo para ba jaga ni mung rokheong ha banga henma para Lalpur district Western Punjab India ba Saltham Punjab India nimsio sa chayo ake ta oke abos kampo bunga chaimo jaga ta oke Pakistan nimsio se klai sing thang ha ke ha Faisalabad district henma Punjab Pakistan ni ajang kho be se klai sing thang ha ke bungke ke ha Indian Revolutionary Freedom Fighter se binim phani mungkheong ha Kisan Singh Sando akemma ni mungkebo Vidyaboti kor hiao bungle khasnungmo school college rauke puila class 1 chin 5 ni jorao ke bung bini parani school no bung snungo khabo ni ke bung uchiha Dayanand Anglo Vedic School hianema school bung admission laye bung aboma school no bini school level pairiye bungaro no snungha khaboma school ke Lahore nimsio se khabo de ke bung school level paipi ke 1923 ke bung ke ha Lahore nimsio ke ha National College hianema college tongo aro college bung admission laye aboro no bung bini graduation pairiha khetre bini no sing khawo bini acherem takum khuro ke jomawo bung baila sunye mkhusku kawo aboro ke binim tahogra thau Jagat Singh bo bungke borsichi sa chogo se thoye thangha ba 11 bosor chogo se bo binim tahogra thau ke bungke thoye thangha khaboni laikai bike Bhagat Singh abo paike Omar Kaur abo paike Kulbir Singh abo paike Shakuntala Kaur abo paike Kultar Singh Prakash Kaur Ranbir Singh akem phayung tuithau Rajinder Singh akebo Rajinder Singh bom phayung tuithau ni mung phanaya ke Bhagat Singh bung sasau no phawo bungse bom phayung tuithau ni mung no Rajinder Singh ye phaye khuinango jomao ke pahala singke bini acherem jomao khusku kawo akem mam phabaila sing hasingke jomao masa chisaka layo ba 11 family members browni no sing khowo kali phijao ketre browni jat ke brauke Sikh jat se Kebo ha Bhagat Singh ni sisa biography raw bunga chaimo sal jaga para aketre bini nobro raw aketre bungsnungmo school college raw abo jotosoni sirimung raw ke phaji tawle chong Bhagat Singh ni kaukmani jilao halaina Bhagat Singh ni kaukmano tawle chong raisana ke Bhagat Singh bungke chrai phans ni se bari ke sasoni hano hamyok nai ake maya chanai bru se ake trem khapuno bari kraw se salao ke bum phasong bai pal khetowo thangni ake aro khetowo thangye bungke mphasoni loge yo hinye tongo bose srahani bisinyo bum mphasong no kauye msu khawhawo thangye kheto chua yok paimo jaga phlai ungthingyo achuye mphang mkhringni slice namye ake abono hawo kaye thungtongha ake jam phasong uklau pheroye naiba Bhagat no nuya ungye thangha asukem phasong khaichriye rengye rutuha Bhagat hinye Sraha abodi ke khaichriye rengye rutu paimuni yago ke Bhagat Singh phasong nayen umaiha bung hawo achuye thungtongmono akem phabungno songha angsala nungbarot ma khetongmi hiye ake Bhagat Singh bung kaupheroyem phano saha apa angleslai kai tumse hiye abo nikem phabungno saphiha angsala slai no kaike mthaipo slai ungye no achainai ake bithaise slai ungye achaike nung abono ma khenai hiye abo nike Bhagat Singh mphano kaupheroye uchi saphiha apa slai kaye slai nim thai achaike abo slai beichung sai rauno kauye chini India hani rukho huimayo aketre chini India hano brau beraye makhuinangnai are umse angle slai kai tungu hinye saha mphabo kauno khnaye bari li ungyok ha akem kha bising yo chongkhlaye busalani sakawo bari proud kephono bungma tungyok ha ba bakhan kephono bungma tungyok ha bai nipsala asu borsi trai asu state ha borsi ose asu keye India ha sasoni ha no sasoni country no asu soke maya chaye thumai morole khna bung torye lawe thampole bari ke bung ke ha
desoni bau ye ba hani sasoni hani bau ye samung nang mo bro ongwanu ye mpa mkham sim sinyo chongkhlaye msalani sako bari kheye bakhan kheye matung yaw ha khe aboni tongde chade ke borsik bangma ro laye thangha borsik bangma ni yaw go khe 13 April 1919 ba 13 April 1919 khe Jallianwala Bagh go ke ha aboro brok bangma khe ek thum laye aboro chongle niman bau pandau khe aro brok thum laimi abo jaga khe Jallianwala Bagh hne ma bokhe Amritsar se Punjab nimsio no akhe ke ha Golden Temple he tongo aro ke ha mondir ba mtai mondir rangjau nim tai mondir ye tongo abuma rangjau nim tai mondir samose brau abro brok bang ke ek thum laye aro brau achuk layu inkha abro achuk laimo khe brau Boisakhi festival ba Boisakhi festivals Boisakhi mela palole ni mano chongle ni ma akabuni khuipie photre India ni msinyo ba Hindustani bro no British sarkaro aring mani ke arrest ke jealous tawe timo ba alumos tawe timo abono phyo nei mani ba pandau ke bro aro achuk thumlaye chongle ni ma khabodi no 13 April 1919 ba 13 April 1919 bro Jallianwala Bagh go aboro India ni bro rok bangma Hindu bai Muslim bai ke bangma bro abro thumlai ha thumlaye bro aro chongle ni ma hiye bro aro jai ke onglai ha bo sarfo aska samani ke British ni sipai ro phaye ba British sarkar ro aro bro permission ye riha thangli bro no aboro thange gulma ke de bro na ro achuk ye bro no aro chongle ni ma ba thumlai somo panda ke ni ma jora tari di ye bro no sakle riha in British ni sipai ro no khabodi no aska samani ke aro bro bang ma ke thumlai soye tomo jaga wo British ni sipai ro phaye bro moha warning re mani ke bro moha khupori mani ke aboro bro aska sa phaye bro aro bro direct kau nema ba fire ke nema bro aro order ye phai ha abro ken general doyar hne ha bo bungke sipai hogra se bo bung aro fire ni order ye ha ba kau nema order ye ha khabudi ke bum fire order ri pai ke abro sipai ro bro sor tinge bro kaugrum ye thang ha khabudi ke kaugrum yok pe ha singke abro bro bang maro thuye thang ja ro pandao phai aro thumlai somo pandao ja chu ye tong phai ne ro aro nim singyo bro bang maro thui pai thang ha ingkha bro wo bro do ka tam break out ye se bro aro bai khu pho khai me ya ke bai khu khai ne ma lama pho mai ya ke se bro do ka pa ha phung pai se gate pa ha phung pai se bro aro abdi ke kau ha singke jang khai ne mam seru mai ya ke ja ro jaga no khai ting lai pe adabu wall khai mo aboro bai khai ni he phono khai li payu ar phono khai me ya ke aro kau khai pai ye ketra da ke bo rengol khyo mo rengol tor khane ma ke ha tong arom singo aro rengol ro phono bro bai sing ye bro nim sau no bro aro wo bro sa wo thang ke draw ye ting nei man bok pandau ke bro prai no draw ila ro nei man bok pandau ke rengol sin ro phono bro sidau no do po bai sing ye bro aro ma ha lai ha bo se ar pho aro rengol sin yo pho bro nai sing ko ye kau sing ye tre aro bro thuye thang nei las abo bro no paro rengol sin no khuising ya ke ye British ni sipai ro aro bro kau ye abudi ke kek to ke ha khabudi ke bro 10 minutes ni jora ba 10 minute ni jora bro abro ja ha thau jora krui ke bro aro slide guli kau ha slide guli kau ye bro aro ni bro no kau thai ha khabudi ke kau thai pai ke aro bro thuye thane ro kar phu 1500 plus ba bro saisa khro rija ban slide phok bang bro thuye thang ha inkhabuni khui pm bro saisa rijang noi ke bale msauk sa chaye abro wo injure ongpai ha khabudi ke ar phu aro Jallianwala Bagh go abdi ke tungla ye tung phu ar phu Bhagat Singh bungke borsi chini chosko ba 12 bosor chosko bung chrai ste ase bos ar pho bung Lahore ni chingo bung yakung bai hinang thang ye abo Jallianwala Bagh hne ma jaga wo so ye ha bini no bai chalmo 10 to 12 kilometers kanai abono bung yakung bai hinge aro jaga wo so ye ha bung aro jaga wo thang ye so ye nai ba aro wo brok thoya ni ma se aro wo hli ke ye pongsa ye thang ha ke bung abo brok thirong no nu ye bombari kheye mkhaw leima klai ma tong yaw ha khabodi no bong aro je thuye thangnai brok roni hawo thuik sai mo abo thui bai harpu nang lai mo ba hawo thui klai mo abo harpu ro no bong khosaye stauye bong bodawo stauye no upero ye phai ha khabodi ke bong phai ke bong no so phai ke ma bai song so ya ha bo bodawo nung ba ma kheni bo harpu ro no stauye tui bimi ye mkhe bung mano saha among bo bodawa ang harpus tawe tui bimoro le chini Hindustani bro nim thui ro se chini Hindustani bro aro jaga o thoye thane ro bro nim thui bai harpu bro nim thui hawo klaimo aboro no se ang le bo bodawa tawe tui bim se ye bung mano sayek na re ha
Kebo ha Jallianwala Bagh incident omo 13 April 1919 o naro boma borsi salrono narom khatuindi je student kong hitone role narom bo pandole bari ke importance boma naroni history subject go naroni boma topics phono tongnai naroni chapter phono mai sinai bo Jallianwala Bagh incident ro arumi naro borono kaham khiye narom khatuime asingke nombo pandawo bari ke helpful nai noni exam ni bawye inke phaji tawo chong tre kakmawo halaina Kaboni 13 April 1919 Jallianwala Bagh incident umpaimuni yago ke uchiha 1 August 1922 ba 1 August 1920 sono ke Mahatma Gandhi bungke keha non cooperation movement ba osayuk andolon yao hindi bai ke kabo osayuk andolon yanima bung keha movement achuk thum lai sraumo panda kheye tongmi akhar phuni chiono bo non cooperation movement for bo puila rai sayao bonorai sanai ake Mahatma Gandhi se narom khatuinde akem abodi ke Mahatma Gandhi bo non cooperation movement ba osayuk andolon bong arpo kheye tongmi kharpo Mahatma Gandhi ke bungke ke INC ni leader se ba Indian National Congress bungke congress ni leader ongye non cooperation movement andolon ro bungke kheye tongo Kharpo Bhagat Singh phono bungpho tongsingyo chrai himpo bung aro pandawa thangye bungphono tongsingyewo khabudike Mahatma Gandhi bung abudike andolon khemorono nuye babudike movement khemorono nuye khabudino Bhagat Singh bung bari khem khasrange matungya ha akhe bung Mahatma Gandhi no bari khe chayye matungya ha Kharpo Mahatma Gandhi bai khe bon non cooperation movement ba osayuk andolon khemoro khe arpo chungo mom thaimaro khe boro se puilani point ke hama kyong ha India ni bro sule ke hafo British sarkar no palrini taung tho himo akhabu ni point ke doima khebo je bro British sarkar ni bisingyo tongye sarkar ni samung tangye tongnai joto janjani samung yaw berani ongtho himoma akhabu ni point ke thama khebo je bro British roni company factory rawo samung tangye tongnai labor raw joto janjani samung tangmono mthawni ongtho himoma akhabu ni point ke brima khebo je bro British sarkar ni school college rawo snungye tongnai joto traiha raw Skulo thangmo mthawni ongtho himoma akhabuni paiphie point ke bama khebo British sarkar no rangkhau puicha ba tax rimo joto fo mthawni ongtho himoma akhabuni point ke do ma khebo British sarkar ni chingos namyo mori chum kutai pusau rauno joto fo skoye horwa sawi khuini ongtho himoma aketre point ke sningma khebo joto bro fo muslim raw khilafat movement British roni sakao andolon kheye tomo dekhe chungpo joto thangha ongye non cooperation movement khelai thingyo joto pho palrikru layau nai ongtho himoma akhebo jamawo point kedo kesningo tuyese arphuo 1 August 1922 wo Mahatma Gandhi bai kheye non cooperation movement okheye bo chunglayau mo panda kheyao keje school highest nuye tone student ro narobo salronom khatinde non cooperation movement le brepon chiorai sayau inke narobo nainukna 1 August 1920 impo naroba su jorapom khatinde 1920 chiose non cooperation movement ke rai sayau akhabuno rai sanaya ke point ke Mahatma Gandhi bononaro khatinde keboro Mahatma Gandhi ni chongmuro ke je bung sakle rimo point ke do kesning bono joto tha ke ye rupreye bono follow khela singke borsa nimsingyo India pho hamai mimoni lama tongmayo ye bung chongmose aketre arphuo muslim raw phono browni ke ha andolon ba browni movement wang ke arphuo British roni against so ke ye ba British roni sakau ke braw ke ha movement ke to abo movement ke khilafat movement hi o abodi ke ye muslim raw phono braw pho British roni against so ke ye movement raw khela ye to ketre ja Mahatma Gandhi ni chongmo ke abodi ke muslim raw phono braw pho British roni against so ke ye to mo ba chung Hindustan raw pho je chung Hindu raw pho chung pho pa ha thang ha ke ye muslim raw no loge recruit ye tre chung pho phain ba ha ke ye British roni against so ke chung pho movement khena abong ke chung British raw no chini ha ni braw no chung ru khowe hui mai nai aketre chini ha no chung phyo mai nai chini ha ni yaw man no chung mai mai nai ye Mahatma Gandhi ni chongmuro ke bojoto su rose khabuni laikhai bp ke uchi ha 5 February 1922 ba 5 February 1922 ke Gorakhpur district ni ke ha Chauri Chaura yanima jaga tongo ba para tongo tao ke Uttar Pradesh klayo abo Uttar Pradesh tongo kharpuwa abo Chauri Chaura yanima parawo ke ha public by police phela ye thangmi akha aboro public by police bulai gromye aboro police station ro pa ha public ro ke sau gromye ha ke police station ma se thauya aboro police ro phono ba British ni police ro no phono khro kholphe noi public ro bai ke thango aro je jail no sau thingyo aro khuisingye thango sau singye mthoipaye huyau ha ke abodi ke ye Chauri Chaura ni incident baro ni hawang nok na ke abo khu pornok na ye Gandhi ji bombari ke chayau yaung ha mami hinke bungke
violence no hamyak ya ba himsa no bungke hamyak ya bungnai moke non violence bai ke ye India no breke hapyu maino abno sebinin naisu mung thaima ke khabudi ke omi bung aro ke ha violence ong ye thangma babro ke hingsa bai ke abro abudi ke phela ye thangma abono bungchaya yaung ha ke bini je naimam thaima bungke non violence ahimsa bai ke bungke abono sro se nayo ba abono se bungke ya prise ye tongo khabudi ke no bungin sa ye ha no tui khu onai ni bau ye tawo ni jorao fa ai ni ha ni bro role ke ha pho jai onai krui kho hingsa ye bini je non cooperation movement ke ye tongmo samung no roi sa ye khui ha ke Gandhi ji abudi ke non cooperation movement no roi sa ye la ha hin ye khu por main ke jam Bhagat Singh song bari ke chaya yaung ha Gandhi ji no ake Bhagat Singh bong sang sang wo pho chong ye nai ha non violence by kele chongchini India ha no tui khu ye lama ni male kraw ma so ong nai ha arimi chong violence ni lama wo no maha swing nai ha violence ni lama wo ha ye samung tang yaung ha singke chungle chini India ha no le tui khu ye lama sina ya hin ye Bhagat Singh song ke chong lai ha aketre Bhagat Singh ni logeo tongo Sukhdev Thapar Chandrasekhar Azad aketre Sivaram Rajguru borophono bini logeo tongo khabudi ke no Bhagat Singh song Chandrasekhar Azad song aketre Sukhdev Rajguru song bo brau ke ye chong lai ye brau ke ha violence ni lama hayo nei ma violence lama ke hingsa ke breaking ke slai pa thong bai ke bin slai yung ke slai bin down ke da sing ke sing abudi ke khosa ye relayo nei ma ni lama wo ke ye ya priselai ha Bhagat Singh song ke himbar pho brau ni ya wo moha pho brau theo rang ko pucha kroi ake slai pa thong osro pho no moha pho brau theo kroi khabudi ke brau chong lai ye brau sala wo ke planning ke lai ha brau British sipai ro no bu to ke ye slai pa thong ake rang ko pucha se ye lai ne ma badagai ke ni ma brau planning chong lai ha khabudi no 9 August 1925 wo ke brau Kakuri kan ya ni ma jaga wo thang ha Kakuri kan railway station ba Kakuri conspiracy phong yo bono e Kakuri kan ya ni ma jaga wo thang ye British raw bai relay onai ni bau ye brau ni thingyo slai pa thong osro kroi ongmo ni bau ye brau jomao khro khol thang ye train no ha ye British sipai ro no bu to ke ye rang se ye la ha khabuni logyo tre slai pa thong je maimo osro ro phono brau se ye brau aro dagai ke ye la ha khabudi kha phu je bu to ke nai khro khol ro nim sin yo brau no ya go ke pa ha sikho pa ye no rs ke ye la ya ha ke rs ke ye alumo cho ye tu pai ha khabu khro khol nim sin yo khro bri no ke brau no Ktouhsloih riam thu ya ha ke tre tong ro nai khro chi do no ke bo brau no ke bo thu ya ni jelo to ni ma ke ye brau no abro wo brau no dosa be pai ha khabudi kong pai moni ya go ke Bhagat Singh song bari ke trem khawo ging sa ha brom khawo ging ba ha khawo ging ba ye brau 1928 ba 1928 so ke brau ke ham thoba chalai phi ha abom thoke Nojawan Bharat Sabha hinge brau Hindustan Republican Association ni deyo ke ye brau ke ham thoba cha ha ake abono ya go ke brau chi ha mung slai la phi ha Hindustan Socialist Republican Association hinge narobono mkha tinde khabuni ya go ke Bhagat Singh bung Lala Lajpat Rai bai phono bung thange malai ha ake Lala Lajpat Rai bai phono bung palunge samung tangphiyo khabuni bosibani ya go ke 30 October 1930 ba 30 October 1930 o ke Lahore wo arpo ke ha Lala Lajpat Rai song bai pal ke ye ke ha British rauni Simon Commission ain pass ke nei ma ongye tongmono chayo ya ongye aro thum laye abo aino chung khatung ya Simon Commission go back ye slogan rilaye khorang tui salaye abro ke habro brok bang ma ke thum laye khorang tui salaye tongo Simon Commission no chung khatung ya Simon Commission no phero ye tunan de ye bro abro slogan rilaye tongo Simon Commission go back ye abdi ke slogan rilaye Lala Lajpat Rai song bro arphuo abdi ke tongo aketra aboni logeyo Bhagat Singh song phono tongpayo bo Simon Commission ke boke borsichini ya go se ke ha boma ain pass no nema se himbar pho borsichi kaya khosnis kaungo brau boma ain pass no kheni ongmoni bau pandau ke se abro je India ni bro rokha bono boya ka bodi ke no Lala Lajpat Rai song brau abono bro chai yang ye bro abono ka som se ka bodi ke ka so lai thing yo ta pho police ro la thi charge ke ye public ro no bu to ke ha ka bodi ke bu to ke okay Lala Lajpat Rai abro bung bari ke aro la thi charge bala thabi ke bu thing yo mai sing ye binim sau dugu nang ye thang ha ka bodi ke bum sau sa chai hospital klai thang ha ka bodi ke bung hospital klai ye nokha thisal chungni ni ya go ke 17 November 1928 ba 17 November 1928 ke bung thoye thang ha Lala Lajpat Rai akha bodi ke Lala Lajpat Rai thupe thang ke India hamanoni bro British oni sa ko bari ke chaya yaung ha aketre jang Bhagat Singh son Chandrasekhar Azad song akes Rajguru Sukhdev boro phono bari ke chaya yaung ha ketre bro abro ke ha bro smai tam de ke bro kau planning khelai ha bochini
lala laspa raino Mthoiyag moni bislai chung je kem phono lanai boni bislai la han jorawale chung yahu ya hinge bro Bhagat Singh song chung lai ha khabudi no 17 December 1928 ba 17 December 1928 ke arpuni salo ke Bhagat Singh Chandrasekhar Azad Sibaram Rajguru aketre Joy Gopal bobro Kaubru ke thangha British Senior Police Superintendent James Scott yakne hano kauthaiye lala laspa raino Mthoiyag moni bislai lani hinge himbar phuo bro James Scott yakne hano kem sermai ya ungye tre ke ha British Police Officer John Saunders yakne ha tongo bo John Saunders yakne hano bro kauthaiye hoi ha mami ke bo John Saunders yakne pho arphuo je lala laspa raino lathi charge ke buo phuo bumpa ro tongsinyo khaboni bo pando bono phono bro kauthaiye hoi ha ke John Saunders British Police Officer bo bono kauthai nai ke Bhagat Singh bai Rajguru bo bro se kauthaiye hoyo khabudi ke kauthaiye bro abroni khaiye thanga kharphuo abudi ke kauthai pai ke Bhagat Singh phono pa habini khnair mai raye bini khosai musai pa hasiklai paye bong aroni khaiye thangha aroni khaiye bong kalkotao bong khaiye thangha khabuni uchiha talthamta bruni yagowo 1 April 1929 ba 8 April 1929 sono ke Delhi wo Central Legislative Assembly Hall wo keha bill pass kheu nai mano tuye aro Assembly Hall wo chung lai paye tongphu wo ke Bhagat Singh bai Ktouhsloih dot hiya nai ha brau aro thangye boma thaini khuisinge ri ha mami hingke abo je bill pass kheni hinge rayo mono India hama nango keha pho buinai kroi aketre jang Bhagat Singh songni dol ketre ja ha se brau ke buikuya himbar pho aboro wo keha pho bru thuyonai mani ba pandau khiye ba keha nom thuyonai mani ba pandau khe brau aro boma khuisimia brau keha nom thuyonai mani ba pandau chongye brau aro boma khuisimo phono ungya mami ingke brau je abo bill pass kheni hinge tyomo abo bill no brau khatungya mon ba pandau khe se brau aro wo British sarkarono Sirionai man ba pandau chonglai bo bill no le khatungya hinge Sirion man ba pandau khe se brau aro boma khuising riyo khabudi narpho keha pho bru bono thuya aro boma khuising he mo nimsingyo mami ingka aro boma khuising mo aro boma sname mo je brau boma sname khuisima aro boma wo muha phono bru no stong ne ma ba bru thuya ne mani muha phono mthi aro khuising mo kroi khabudi no bru phono thuya Ketre bro boma khuisimo jaga phono bro kroi khone ma side kho beke naye se bro aro khuising riyo khabudi ke bro boma khuising paimoni yago ke aboro wo hurche mong lai thangha aboro khai grum lai pe 3 grum lai pe thangha khabudi ke boma khuising pai ke spo boma khuising hian police ro aro phaya police ro phai pai ke Bhagat Singh bai Ktouhsloih dot bro kenoi yau songsai ri ha bomale chongsa khuising yo chono arrest khedi ye bro inkilab zindabad ye bro slogan ri ye bro yau songsai ri yo chono romdi chono arrest kheye chono jelo chodi ba chono jelo tuinan di ye bro yau songsai ri ha khabudi no Bhagat Singh bai Ktouhsloih dot bro no arrest kheye bro no alumutina ye thang ha khabudi ke bro no romye alum no otina ya ha himbar phuo Bhagat Singh song bro no jetina ya ma alum no ba alum khor aro so ye bro naye naimi aro muha chamung no mung kutai pusau aketre suyau nai suikha kheu nai khata kolom ro phono muha phono aboro je jelo klaye tonai ro no riya ya ketre naye na asingke British bai India je jelo klaye tonai British ni bro ro no nayo mo juda aketre India ni bro ro no nayo mo juda khie aboro naye tunya wo chamung no mung hindi kutai pusau hindi aketre tre facility je jelo mayo ne mani facility tomo aboro no phon naye nemi pa ha juda khie nayo mo tomo jang sai ro bro sai ro ni bro no ke bu juda ke nayo phiu British ro ne je British ongye je jelo klai tonai abo bro no nayo mo juda aketre jang Hindustan ba India ni bro no nayo mo juda khie aboro bode khie bro aro naye tunya o ketre chamung no mo mai moi no naye na asingke asu snow wa khie je pho singyo himo kurma himo thangphima himo bigting khau ye singyo ye chapa ye se abodi ke tongmo bro naye nu mai ha kya abodi ke naye nu ke Bhagat Singh bombari chai yang ha ake snow sna ke phono nu ha kya abodi ke no bong saha jaro ni jailer no angle mai chai ya mami inke bole bro nu suni chamung ro ya bodi ke ongne ma chamung ro le bro nu sule chai ya arimi angle mai le chai ya je phuo je bro nu suni chamung no ria ya hani jorawa ba kutai Phrung Kaham thumo ake suikha kheu nen ba panda pori nen ni ba panda wo khata kolom boi ria ya han jorawa le angle mai chaya je ba ni saimo bono pa ha so plung kheu ya han jorawa le angle tele mai cha sia hiam Bhagat Singh ke sayere ha khabudi no bong mai chaya ye tong ha khabuni logyo jebi ni logyo thangnai alumo je cho yeti rometina nai ba Ktouhsloih dot bongpho no Bhagat Singh ni logyo bongpho Bhagat Singh de ke bongpho mai chaya ke ye tong ha
Kya budi keno bro June 1929 jio ke bro hunger strike khelai ha hunger strike rai salai mo ba mai chaya ye tonglai mo sal ro ke bro mai chaya ye tongmo sal rai samo ke 1929 June 1929 jio se June 1929 bo salno na rom kha tindi inkar pon jio se hunger strike bro rai salayu ke boro puila rai sanai ke Bhagat Singh bai batokesar dot bo bro chlang ni se mai ti chaya ke bro aro alum no jio bro hunger strike tonglayo khabuni uchi ha saltham sabini ya go ke Bhagat Singh sono Lahore Central Jail bai seri tina ya ha inka ro ke abo Lahore Central Jail ke bro ni chla ha pal ro patong so payo aro cho so payo tinya o aro ke Sukdev Rajguru Jatindranath Das bo bro phono aro jailo no Lahore Central Jailo no cho so payo tinya o karo pho bro thangi nai nai mi abro pho same to same jeskango bro no jeskang ni jailo je bro nai no modei chamung no mong hinde kutai pusau inde same to same abro pho je skango breke tinya abude ke no aro pho tinya payo khabo no no ye uchi ha ro so pho pho Bhagat Singh songke mai chaya ye tong ha khabude ke Bhagat Singh bo mai ti chaya ke aro wo mai ti chaya ke tong mono no ke abro wo je jailo tong nai tre bin chla pal ro pho no bungno logere ye bungde ke maite chaya nungya ke ye tongpai ha aka abodi ke salbang ma laipe ye thangmoni ya go ke 13 September 1929 salo ke browni pal ke ha boho maikroi phainbai so ye thoye thang ha abo thoini ha ni mungke Jatindranath Das ya wo bo Jatindranath Das ya na ke noka salko tham saltham boho maikroi ke bon jelo tonang ha noka salko tham saltham ba 63 days bong mai chaya ke tonang ha 63 days mai chaya ke tongmoni ya go se bong thoye thango aro alum sing no bong thoi ha abodi ke Jatindranath Das thipaimoni ya go ke Bhagat Singh sonje saimo abono British sarkar rao soplong khenai ha ye ya chok ye la ha abodi no 5 October 1929 ba 5 October 1929 ke Bhagat Singh songpho bro mai chaya ke tongmo salrono bro mthau yeri ha Bhagat Singh bai batokesar dot bo bro ke jamawo nokha salrija ha salchido mai chaya mani ke bro alum singo tongo 116 days ba 116 din bro mai chaya ke alum singo hunger strike keyo ke 116 days bro mai chaya ke tongpai moni ya go se je bro demand kemo abono British sarkar ro rinai ha suplong khena ya chau yela ha karphon chiono bro ni hunger strike pho bro ru sa yela ha bro mai chaya nu ya ke tongmo abo salrono pho bro mthau yeri ha khabudi ke tondei chadi ke Bhagat Singh ni sakawa ba Bhagat Singh choni sakawa bari ke hamya do sabe ya ha Legislative Assembly holo boma khuising moni case aketre aboni khoipiem British Police Officer John Saunders no kauthaimo aboni phono Bhagat Singh sono no theye tiya ha Bhagat Singh sono no dosari ha khabudi ke je British Police Officer John Saunders no kauthaimo ni aketre Legislative Assembly holo thange boma khuising moni aboma ni kauno tuyen Bhagat Singh ni sakawo case kheye buno dosabe ha Bhagat Singh sono khabudi no 7 October 1930 ba 7 October 1930 oke Bhagat Singh Sukdev ake Rajguru bobro khru thamna kud ni chingo saklai ria ha 24 March 1931 ba 24 March 1931 ni phaingo bro khru thamno Ktouhsloih riam thiyok ni ma ongtho hiye kud ni chingo saklai ria ha aboni borse aye 23 March 1931 oke Bhagat Singh no phaye saphaya ha ni thiyok nai ma barno ni thiyok nai ma salle tini se ongha hinge bo sarfo bronom thiyok ma ni salte so ri mole 24 1931 ni phaingo se himbarfo abo salte so phaya koni salas kango bro thiyok ma sal ba bro ni thiyok ma sal no slai huya ha abo duino 23 March 1931 ba 23 March 1931 ni sarui ni Dainsning ake minutes ke bo 33 minutes 7:33 minutes sarui ni boro ke Bhagat Singh Rajguru Sukdev bobro khru thamno Ktouhsloih riye mthuye huya ha khabudi ke 23 March 1931 oke Bhagat Singh Rajguru Sukdev bobro no Ktouhsloih riye mthuye huya ha naro salm khatindi boro narong khatyo ne ma ke Bhagat Singh Rajguru Sukdev bobro no Ktouhsloih riye mthuye ne ma salte kud ni chio saklai mo ke 24 March 1931 ni phaingo se bronom thuyok na ye saklai ria o himbarfo brono sosom thuyek mo ke aboni salhas kang 23 March 1931 sarui ni dainsning 33 minutes o brono Ktouhsloih riye mthuye huya o ke bodi ke se Bhagat Singh ke Ktouhsloih riye mthuya o 23 March 1931 ni sarui yo
Ketolena ro sai knayem chimenakna Bhagat Singh ni kaukmaru no bo Bhagat Singh ke bungke bungbodi ke buna gornawo Ktouhsloih riem Mthoiyag puwa bini borsi roke 23 years chose bungke borsi kholpe tham chose ar puwa borsi kholpe tham cho se bungke bini gornawo dokhin khoisingye Ktouhsloih riem buna Mthoiyag yawo hani bo panda bumaya chaye hani bo panda bung khorang tuisaye abono British sarkaro be chaye yakhe ungye arpuni somi roke British ro India no ha toye tumoni jora umodeyo British sarkaroni je chongmodi kiye buno dosabeyo ye buno Ktouhsloih riem Mthoiyag yamse Ketre bini logeyo bung Bhagat Singh ke hacho ya bini logeyo tre Rajguru Sukhdev borok phono bungbai ba ha bukto wo dukhin khoisingye Ktouhsloih riem Mthoiyag ni ro brok phono tongpayo khaboni khoipiye tre aboni skang ro pho thuye thanai ba brok ni skang ro pho thuye thanai Chandrasekhar Azad song ro la laspa raisho ro phono bangma bodiki ha ni bo ye samungtang ye thuye thanai ro phono tongpayo ketini video le bono je ha ni ke samungtang ye sason nimsono ya pha ye thuye thanai Bhagat Singh Rajguru Sukhdev borok ni ke nolet ma ye chong no ni jan jan ni chong mona ro comments kia comments diki anu seride ke chonchi ma lepina tre bis kam video tine chombor no katha grana no video na rai samonchi katha yanjara nai tumon pandao no jotno khakcha